Sas condiciones de su tempus a sopra de sa Sardigna viden che lo nuilu in precipitazione dae isoladas a attrettos o fintas a carattere de rovesciu o temporales in su manzanu, attenuazione de sos fenomenos in su zero, possibilità de temporale forte in sa banda occidentale. Sorventos anasolare moderator de sa banda occidentale, fortes a sopra de sas costas de su capisusu e attrettos in su canale de Sardigna. Sos mares s'han mostrare metamorfidos o attrettos abulottados in su zero in sa banda esposta a nord-ovest, movidos sos atros mares. Sas temperaturas mínimas sono previstas en mudar de rilievu, Casteddu de Gheotto, Tattari 3, Nugoro 14, Aristanis 6. Sas temperaturas massimas sono previstas in falada da moderada a sensibile, Casteddu 28, Tattari 22, Nugoro de Genoe, Aristanis 21.